وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم تيبو لفين نيمة نامة كمة كنيمة فين بومتي من بمفيامو دوماني من هم فيامو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ni min welcome mofiamo min pe mofiamo atu kemba Omashi radio no live on YouTube mofiamo abotwe ya keshi energy no kuni ba face na ma wa ne kenyone no ni Ramadan nyone Allah kewa Quran min suratul Baqarah Quran chapter 2 verse 183 ike a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نكي يومنا شجي إكي all you who believe fasting is prescribed unto you as it was prescribed for those before you so that you may guard against evil ine tuna kishi Allah kewe Quran yake ike mahile e prescribe mahile hawo intuna kishi mahile nukuni efit mutufa ko hawo kahani bibi papa oni gba wona ogbomotuna owolana omomona nibi ni gba wona o jenshine mi fe hiwo ife ne ke fast ni jingma ile ne ihawo bona fe ni mini eye boawo bona fe ni mini ejiwo keje hawmo ke na gba emi ni jiwo keje hilaike ni biami ya jameno annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawu imanomiya hadith mi yake an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam as saying, fasting is an armor with which one protects oneself. So let not him who fasts utter immodest or foul speech, nor let him act in an ignorant manner. And if a man quarrels with him or abuses him, he should say twice, I'm fasting. In an introduction, Abu Hurairah nijig balo Muhammad sallallahu alaihi wasallam isahabe se kumi di companion se kumi ni mwejunale ike mahile ejinoko ni protectable ikrabu kejo yemo basabasami wona kenyo neno aka yoyo mo ni basabasa aka jeme aka yema ifo
na gbono waka fe woni to me kuni ta flate ame beni le ne ken man le na mi keji mu ko ajebo po alomo ko wa bepo de nche ike ke mo man keshi mi hin ma she enyo sumanye me nínú woni ake wo yuo ne ken yuo mo na ji gbomo de san abobo jugba ni ahabo dwemo ahabo gbomo tu dana abo susuma ne ken bi etene ni ji o mind o body ka o soul no jinu ni hani gbomo de san fio iyo emu ni ne wo dwemo no ni hia wo dwemo ji keji o kaseni alo kanini alo manie no hani dwemo iyo emu ni jinu ni blofo tole o mental state o se iyo emu agbene huwe keji o yeni o pamu papako o joe papa o joe jugba o free exercise ke ni bi alo coach fa no jinu ni hanu ogbomotu mo mini ena e wale agbene huwe o sisuma huwe keji o janumo no jie no daleshin no hinma ke ni bi no jinu ni hanu mini o sisuma won mini lawu eyo emu ene wo esani ade safan de san dane odwen ni bi no wa fe ni ba no odwomo ogbomotu ko sisuma ayemu ni kokura ka tofa otini yominji ade safan de san after several years obodi deformo na gbene hu eshoy ko ni odwomo o lose all memory ka kebo no ko podenje onyo kai podon eshoy ko lo nyo kai no ko podon eshoy ko ka bibu sane podenje onyo yi agbene ba shey ko after so many years susuma ba shibo de ni twa ka agbene ogbo ene mo ayo esani gbomo de san dano usohi dani balake mini gbele abani nabu ni ade sajimo ko ni ehin ekwa ni anowa wo ni modenche akene esumo wo ni na wo mobo wo efe ne kenyo ne nyonko ni eke jowo bona fini ni bi ni gba wo na fe wonye mini wo replace ta kan ni bi efe ni bi ni gba wo jomona ni bi ni gba wo jumotuna ni bi ni gba wo sisuma na wonye mini wo chimona kan bu efe bona fini mini wo ka tofa ya yeku wo sumanye me ne ken man le na miye ebi ni wo kase ni wa eyageshi man le kejo le ni wa fetumo o mon yebo keke alo mon yebo efolo e wa bona geshi ko hinma podenche o fila ke onu homoi keji mai o hinma podenche onu ake kuma yebo ni ibala geshi o jonu mahemo o yo yai bona filmini onu ogbelo na ke biise jeno jino na tawo no na tawo ji ke chene ke bie okpo o hanumo adesa keji muko onyen muko kwako oula oye fowa alo awula oye fowa osisuma na minse ya ga mini ajioyi osumoni mo famo ke bula ahabo osumoni mo famo asumobo ya ke nojino ni sisuma asumo ni wo akai wa keshi sisuma lon elimoni bole nji numo o eshobe ni sisuma un simoni afe ni bi ni bani lewun enaminse ejage ke sisuma na minse pe beni twage numo enaminse ke o sisuma be minse pe numo be minse wo dane asimoni sisuma lewun mini ke eshebe ni mini isan wo fe ni bi wan sisuma wo fe no ni bani sisuma anaminse tumo boni ko kaseni no leni no onyo kandoni no nyo mani bon onyo communicator no kase o hamokwe e komini odwomo anaise onile anaise o mind se namoyi mind lo no na efio ni se namo bai no jini kasemo no bana na ke yes bon e gbomatin no bana na ke bo le ni kanimo no bana na ke bon o le ni ma bon o bana ke chomoku na kanu obodi e ko ye wale wano ke wamoku na kanon kaji sisuma hu ye minse obani mini no oke wamoku ye gbaba o no ene wo akayo wo da akeke hye ke biamie gumani sa oni femu atake kra wo feli bi baba o ni hani taflache ekule ni ngomimfu wo wo feli bi baba o ni balake shekule ni hani wo sisuma na minse wo feli bi baba o ni hani wo gbomotu edente isho eku na ke gbomotu edente igbojo wona kenyo ne no
nibi ni kwakwa no practice of ihan ni mini ogbomoto na mi hye gbomo ofio perfect wo hina kakwa no ake ngmahile eji Islam mpila ekome wo ye salat ndi solomon wo ye hajj ndi keji mini oba Margaret ke ya Saudi Arabia alo Makkah koni wa fi hajj ni wo fen wole ni ayaba afifa afi agbene hu ngmahile lo ifita Islam pile se ai ndi ifita Islam pampia ai wo esanike sheneke bie onoli ake ehye mini neke be ni mini efie no koni otie habo ake mini esane ohima agbene hu keji sheneke bie asmo koni mini what cultivate the habit of abstaining from evil nto ake what je wo keji ifon fe momi agbene hu wiemo ni ehia wiemo ni safe what je wo keji mi no ni je dwo kuni what cultivate the habit of mini charity to follow men what fe ipapa what fe wo ipapa what fe dron no ene wo ebi okenike sheneke no na mie many enani le fio ya Islami alo malams alo Muslim scholars acho mani bonafini many le no ne ame hioma ame nahise eke maile efi senamo ha me maile afifa afileba wo keji ishe afi ni oboy modern eneke maile na mie ni okare na kan suban forward iwabo eni bi baba o mi sumanyeme ke table fe ne ke nyone mi nji myonku ni asumo kuni nibi ni mo eke wako wakafi yake nibi kumeni taflate wodencho wo fi oke yoawi se na mo yekume ye ne ke nyone mi nkeji o dinaka nibi ese alo himaka no kwale boni atomla na ke ahima alo boni sana hinaka ma ahima ha alo boni sana fasta keji o felo ojugba obana ise ojugba adenche ekomeji for example hila pi gba ona for example ekoye siklela diabetic patient jibo o siklela ni sikli kebo ye alo ni bi fe ni teflate ngo dokodoko emie ehia abo ni nanu oni senamo yo ne ke maile na minji keji sikli kebo ye alo dokodoko ni bi kebo ye no hima neke nyonemi for example throughout the day for 6 hours oye sikli noku alo ye dokodoko noku wana kishi che oilano nicha o nahi wale yake mino nibi nikabo ye uta na kan nibi for 6 hours only for the whole month oye sikli alo ye sikli noku no practice na ganoku kaji sikli hila yoye alo diabetic patient jibo wana gemini eba wabo ojugba adenche agbe number 2 mukwane kole high blood pressure ni ifo na agbamo ni ekole ngo kabo ye alo doctor advice for gemini kayengo wo keji for example 6 hours during the day oye ngo wana geshibo ne babaleji throughout the month keji o practice na kenokwe ohela be ebashin ya gemini oyengo noni kebo ye otai obana ke ngmahile wabu eni bi kumami bona filmini onagbomochumi wale agbe noni jete wana ke shi ye ngmahile na mie asmoni wona abole ke yo keje ohima ni nibi ni yo ke yo noko ke yo ke noko filmomi alo okola ke no chole sexual intercourse loke yo bana finoku oke yo bana bole alo ke numbana bole ne ke mule twanemi no hima wabo ni bi baba omi yake yo ke noko femo alo nunke bole namo ni bi baba oyemi sajin baba oyemi o keji ohima na efeboji ejiobo keje ne ke hawo ke ni bi nami o bana clear like shi mahile no na efeboji wabo ni bi baba omi ni senamo baba oye mahile mi ni bi no wa wie ni ba no nasani ejiobo keje omi ni bi no wa wie ni wa balake saniko aba o ke moko ba no alo ke moko abi no baaji police station na ko ba o se maile ne keje o ngma no fe na kan ma jini bi efe ejiobo keje na kan ba ni bi ami o mu twin sake maile den che apart from mumomi wale ne ha boe mini a protectable hu a preventable ejiobo keje mini ni bi ni ba no mini onasane mi ene wo asmokuni ke hye ne ke biamie wo benke ne ngojugba bona fe ni mini ni mo hu akae wo ni ejie wo keje ni bi ni ngba wo na mi
ade sanji mokuni ehie kpa no ehie kpa ne no watomoni nke wo asmokuni akai wo ne ken nyonemi bona fe ni keji wo leno wo hie kpa ne bi kuma no nna ka ni bi yi wa wiye kuni mini ahele wosi ni keji o kpa aya ni nkotumi ike ya ayu a'udhu billahi minash shaitani bismillah ike ya ayu alladhina amanu ike o nyemeni ne henye kutiba alaykumus siyam ike fasting is prescribed unto you. None one I use the word prescription eji. Allow lewa weaknesses fe niji numo lewa weaknesses fe akek bama design. Le yue Quran mi ike wa khulika al-insanu da'ifa ike bama design ababo weak. Man is created weak. Wo numo lewa weaknesses fe ene wo a prescribed fasting e hawo. Bona fe ni fasting afi no kutumo chufa koni mini e diagnose kamini wo hilai ni gba wona. Yage kaji ote doctor ngo no ke doctor no ni gbo na e ba diagnose hila kaji diagnose hila dan e ba bo prescription intrange enna no ni gba ona we ba bo chufa ni ba cha ne kan hila wo akeni ngo le ni bi ni gba ona ni ji wo weaknesses e wo e ha won nyone especially as an opportunity ni wo kwa gain le ni mo e fight pamo e forgiveness ni wo ke earn more reward intrange mini obana jomo baba o wo ne ken mai le nyone mi e bikuni wona shishino kwakako e noni he wo ni wo hi ma bona fini mini e ka fit mo homo yi wo efulu ne ke fitan we kemini kama kutiba ala alladhina min qablikum e kemini je wo pe o hi ma me kumeneho ni ji wo ni me wo na me se shi kumeneho fe hi ne ken ma na dan ni twake je wo pe afi ngmaile oti hawo afi adesan fe ni ba hoiti ike ne mini ke fitai ike la'allakum tattakun ike mini so that you may guard against evil bona fe ni mini o jewo ike je nibi ni gba wona how moy na gba e shafe mo ke nibi ni gba wo sima na o jewo ike je mi ike e sha ikume ni wo fio ke sibanjin kume ni wo hie na kamaje ni bi e go against wo no. For example, kwa jumukunoko abayibo alo ko ba police station ene kakebo cells alo akebo te prison pe to flache ke cheo wala no iba he right odi bono nyo feel free no your ba no ye minshe nika ya kojimo wa yeku aya sunna oba yeku aya yopemo oba yeku aya party oba yeku e keje oti cells pe alo akebo prison e ne kemaje opportunities ne fe enyo na don nengem noni hano na minshe odi nshinemi aba he fe odi ekakebo weku okumetu hojeme bo dwem bo fo chimai le subane echon woji echon wo subani bani mini wojie wo ekeje nibi ni ba fe na gba ehawo nanu woni ngo fe na kanye hunji ni ngo loje gba ake shaitan ni ji satan ni ji abunsan wa nyolani ni eyu suratu yasin eke a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eke يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو مبين أبونسا نيهنيلوني. It is obvious abonsa nyehinyeloni nono ne yona kanji abonsa set or up ke fio ni bi ni esa abonsa set or up ke fio ni bi ni bani mini e ko awo sanemi no me fe is a setup onya no ke nye e ba wo min la e ko ba be e ba fe bonoko ni bi no wa le shen e cho sane kokro ohe oloye bi no e cho police station sane oloye bi no e cho court sane ene me fe e ko wo ha mo mi ke na agba mi no me fe no ani no ke wa ke inna shaytana lakum adu mubin e ke shaytan ni di satan ni di abonsa wo he nyeloni ya ke set or up ni mine ke fita e ke wa an'ibuduni hadha sirat mustaqim wa ke bomade san ajale ni ngo ya ke no jiro ni banu mini e abo shifimo keje o janimo ojugba allo e shene ke nmaile biane mi no hima ojugba e ha no ogado against evil ni ha abo shifimo o ke abonsan set bo up enye nabo ya ke mini odaye momi odaye ojumomi je ni tafrache oyeni otope ji oda je tafrache oye fope ji oda je tafrache ina 50 years ina 60 years ina 70 years pe nda je no jisane
kaka omoko eda ntranke ejomo eda igbomocho eda ni eda emomi hu ene ha no feel complete ni adesa fan the no nesan knowledge. We are all heading towards perfection. We are all heading towards perfection. Otherwise akaje na kan igbomo adesa otumokolo no ege no fani kolo fi obo fi eko she meaning difference for ten yo bo ke kolo thing difference yo ke kolo thing ji keji anake o head towards perfection ntrake no ha no oyuemu o mind status you correct physically o you okay agbon spiritually won osisimaito yemu ene ha no oton gbomo adesa nani ni mwaka fita suratu yasin ji ike walaqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu ta'qilun ikele ningo wanyele ningo ese yake nojinu ni ban wo shifimo shimon keji wa nya bonsan se beningon kai wa keshi abonsan elaka mepi eset mepi up ike mepi wo sanjiami ike mepi wo hawmomi e mepi yare ho ningon biwa ke afala ta'qilun an wasusu helo ike abonsan eset mepi up kame ikame wo sanjin baba omi hawmomi baba omi na gba baba omi e ni adesan yare ho e na de safe confused o e bi wake an wasusu helo no na eteke woji abunsan set bo up o wonyele ni nwese bonafi wona shifimo wona na chole steadfastness koni wo self esteem wo hold le very high ade safa de sa no ni hia boji o self esteem no fio bogbom ade sa no ha no onno ya ke bongbomojibo kaja he ne ke all right ne all the peje gbomojibo don taflache ototumokulu wo mahile nimojigbe fe mahile hawo ni eke guard wo against nibi ni gba wo denche wona nibi ni hawo ene wo gbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam eke fita ni ke wake asiyamu junnatun eke mahile is an armor, is a shield, a cover wo mini a cover wo ke jomi a cover wo ke nibi ni abunsan set wo up against nibi ni abunsan chio wo mi ni laka wo ke wo na kan nibi amie mahile a guard obu against akamaje nibi e o bana ke keje ohima nibi ni ke bo wo sanimi mfe osumo no ofio osumo pono ke moko abe osumo no ke moko ano osumo no jamo kopo ya ke nibi ni ke sanim baji nibi ni ncho ne no ani gba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ikeke shene ke biye fala yarfus ike nibi yemo ine sa wakal gbe na kamaji yemo jinye jemo ike nibi akakabu ke nibi wakawo yaka wona ken madina kamaji yemo basabasami ike nomejono ke saniba wakaje ohima isane mini wai ohima ke shishini mako bonafini efe senamo hawo ike maile senamo ko yembe ojugba nuhani ni mo fi maile hawo wohia ka kpano tumoni nke adesa oyajenemi for a short time iba shayiko onyo yi pudon ka bibo sanipu onyo yi don iba shayiko ojomo denche ka bibo san onyo kai no kupudon iba shayiko ogbumoche no hien bo no ife for fresh boy fresh girl no ye for iba shayiko ka na bo pudon cha yubu pudon bo denche onyo kwa nsho kwekwo hien pudon iba shayiko na gbe osusuma ni nomie eta no fe ni pepa ni naminse bona fe keje ogbo ni susuma tie e report papa ko ni kan ha ni mo ni bi ni wo fi ofe wo susuma record ofe no ani yu ake e ba sha iko gbo ma de san ka kegbo no ko no kai don e ke format ni hia jomo ni ha no kai o ni bi e na kan format e susuma e je ken ya e ka abu akunta wona kan format ka jeke de jempe ka bibo sane po nyo kai po don bro for me chole dementia o fe dementiated ni trake ka bibo sane onyo kai no ko no ko no bi po don nyo yo bi ko no nga oyo nga ono wo kunoko onyo wo ku me po nyo yo amedon ya kemini jomo ni ha no ka o ni bi aje fe kete ni trake e shebe ni sisma mini e ko e sanjin ko report fen ya o ene wo asmo kuni ko ye wala mie o practice ni bi ni bani mini susuma anaminse susuma no na sumo waji no janumo no jenumo yi no kainumo no hima no sanctify our soul to boni ko kaseni no leni no mani no kani oni ojomo o mind state te ya high ni kan na ba achoba ka mene niloloni
ene call linie enye ha bo positions different nile ha na wo mko president nile ha na wo mko minister nile ha no acho mko doctor nile ha na acho mko carpenter nile ha na acho mko engineer alo technician nile ha na acho gbomgbom kwakako na pure bopo ha bo salary eka ojomo ntini ojugba na kanon ko egbomochimi wale oye ba se na wani bi baba o mi chi obi wo ya ke sisuma le hu ya ke ni bi eten jeno ni hen gbomo adesa ojemo ogbomotu ke osisuma ni hen bu no ha no fi ogbomo wo sisuma no na esimoji ni ebolo ni ja sisuma no na esimoji ebolo ni jinnumo ka o janumo no jenumo no danumo shi no hima ke ni bi ye no majuna actually good practice no hani sisima na minche ni ka sisima na minche ojomo ba na minche no gumo chumba na minche wo inyeme ke table efe ke nsimo efe wo boy modern ko ni ke bia na emie wo kaka hwekura eke one man pe ne ke bene ho ni sibon fe sibon no wakase ne ke nyo na emie wo carry forward. It's an investment that will take you forward and carry you forward into the future for a better life, for a better reward. Kejo fe no me ni oshipe e ka bonsan ese no igbe ku wana ka gbinman ile na ni nyo ho ni Ramadan nyo na hope e ke wabala ke suban ku me no fi oni ha no na sande ke ni bi e ko din sheku o minister na mo na ye ne ke nyo na mi ona ko ise kra wo asmokuni ke she no ke nyo na no wo benke no mo ni wo janu mo ni wo jie kejo fe na me e ha no nu mo hu na o me mi she igbelo egbe papa ife ha bo they protectable against evil things. Nibi ni bano nasani, nibi na bano nanagba, a job ke jomi automatically. Ngo ye wale na ke fiona kanibi efe. Kejo chue ke je ngo ipe ke un abonsa inna ohigbe be fibu nibi nisa be haubu be no feel worried, be no feel confused, da no mifu, da no feel frustrated. Ya ke mini obe mumomi hi wale. Obe backing ko, obe support ko spiritually. Ni back bo up ni bani mini o guard against ka ni bie e ko oboti ha mo minda wo no aje wo keje ha mo ke na gba ya mi eje wo keje sanja mi ko ni e wo shifimo ke nian shimo no ni fonu no fenu wo afie e wo nian shimo no no wo fi wo yi bona fini wonye wo fi lo digba ni mo eke wo no ko ike inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yukinahu ike ismo ko no fenu wo afie wo fi lo digba perfectly. I cannot feel no affair, what feel ojugba with perfection. Like no generally hand no tongue bomadisa. Kejo phone bujuba. Jino feel half and half. In fear alone cafe. Allo our fain mimi feel could be. She only she no one feel. Well, necken my lene, a jinoko, near and wally. No one in shujba. Nika won't feel when no feel ojugba. But I feel on not say ojugba dente. Ni if he jomo how. Ni if he drew me how. But nothing no more shall frankiwo. E kemini e ha start life e kokrekun ni jo start life e e ko ko mama papa obu kan na wo buleku baba we osis mo ba na mi nse ko nye e ke bo na ke bo ye gbomatin ni mo ajo wo fe ni mo ana wo fe mo bo kuni e ni wo se o chia wasa wani na we kun ni wo cha woni kasimo no e ne ke nyon ne no bo na fin bi na wa ka gbe Ramadan na hu e won na Ramadan nyo ise e ke ka ke osusuma ke wo reporting ya alo bofo ke wo reporting ya won akwa fita gbe papai meni ni moke ikamba wa paradise we ekeke we fita me ni wo dinshinwa fujiba ekeke disisima na mi shepe mo femo ba no emi she kesisima na mi shepe mo femo ke bule babu ekeke obu mo ko mbo abubu ko simo mo ko mbo asimo bo ene meju na asimo o kase ene kenyo neno wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقطع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر القوام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلم لك يا رب العالمين ويومو كوانيتشمو ناغبيني تيبو لفين نفين رادون نمواجو نفين
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون